Ngiyathokoza Dlozini, uthando ledlozi. Uthando ledlozi yilesikhathi leso ofanele uspende wena nedlozi lakho. Angithi unika uthando, ulalele, uwenze ofanele ukwenze, ufocus, angithi lokho suke kufuneka, angithi. Futhi ke wena ke uthandana nomuntu ongayizwa, into ongayi-understand, lonto ongayifuni leyo nto. Ngoba yena kuyena umuntu wedlozi, leswa idlozi lidinga umuntu wedlozi uzokwazi angabi nesikhwele. Mase kufika ukuthi wena thandana nedlozi lakho, naka idlozi lakho, yenze sakho idlozi lakho ngendlela elifuna ngayo idlozi lakho, ozo-understanda. Nesithunywa masifuna ukuthi ube clean, angithi ungenziwe izinto ezokungcolisa njengocansi mhlambe, njengani, angithi sifuna ufocus kulento oyenzayo. Umuntu ozwana naye anga-understand, nawe ungakawuhlola phakathi kwesikhathi sakho nedlozi lakho, phakathi kwesikhathi sakho nomuntu othandana naye, angithi sokwenzakalani manje, it's like manje khona isikhwele la phakathi kwedlozi lakho nomuntu othandana naye, angithi sokuba khona iy'nkinga-ke phakathi kwenu. Wena uhamba kuthiwa ichitho, kuthiwa khona umuntu olusebenzisela imithi, kuthiwa ilokhu ulungise kuze kuphele iy'mali, kanti cha, idlozi lakho nawe alukho uthando phakathi kwenu, ngoba kukhona lo muntu wesithathu onga-understand, wena onga-understand, angithi idlozi lakho onganiki lo thando nekhe ney'thunywa zakho masifuna ube clean, wena oyiboni lona noma ungaphupha bangakuvezela understand ukwenzakalani, angithi sokuba uthando lwenike oliba nenkinga-ke. So ingane idlozi isithola inenkinga kwezothando kusukela lapho, ukuthi ayiwahlukanisa uthando ledlozi nothando lomuntu wakhe azwana naye, akakwazi ukuhlukanisa. Idlozi uthando livukwe isikhwele, ibhidliza lo thando lakho nomuntu wakho. Ngiyabonga kakhulu.